Nimena official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera kuri ino nkuru ya hano mu mujyi wa Kigali ni mu karere ka Kicukiro aho abantu bane bafatanywe arenga miliyoni 20 y'amiganano. Polisi y'u Rwanda ikorera mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali yatangaje ko yataye muri yombi abagabo bane bari bamaze gutuburira umucuruzi bamuhaye amafaranga y'amiganano ndetse bagifite n'andi yose hamwe afite agaciro k'amadolari 14,000 n'amafaranga 800. Ibyo byabaye kuri wa 24 Gashyantare 2025 mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gahanga ho mu kagari ka Ntunga. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali CIP Gahonzire Wirarisi yabwiye ikinyamakuru Igihe ko abo bagabo bane bataye muri yombi nyuma yo gushaka gutuburira umucuruzi witwa Manzi Cedric ariko aza kubamenya ahita atanga amakuru. Ati ni abagabo bane bahamagaye uwo mucuruzi witwa Manzi Cedric usanzwe akora ubucuruzi bwambukiranya imipaka, bamubwiye ko bafite amadolari bashaka ko abavunjishiriza nawe akagira ayo asaguraho. Bamugezeho babanza kumuha amadolari 200 mazima arayabavunjishiriza babona bigenze neza, nyuma bamubwiye ko bafite n'andi madolari 14,800 bashaka ko nayo ajya kuyabavunjishiriza, ariko bamubwira ko kugira ngo bayamuhe yarabaha ingwate ya miliyoni 2 kugira ngo bizere ko ari bubikore neza. Yabahaye iyo ngwate ariko babanza kumuha amadolari 7,000 angana na 1/2 cyayo bari bavuganye nibwo yaje kugenzura asanga n'amiganano. CIP Gahonzire yakomeje avuga ko Manzi akimara kubona ko ari amiganano yahise abimenyesha polisi, abo bari bayamuhaye bataragera kure ihita ihagera ibata muri yombi ibafatana n'andi madolari y'amiganano 7,800. Ayo bafatanwe nayo bari bamaze guha uwo mucuruzi yose hamwe n'amadolari 14,800 angana na miliyoni 20,170 by'amafaranga y'u Rwanda. Abafashwe bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Kicukiro mu gihe iperereza rigikomeje ngo hamenyekane abo bakoranaga nabo n'aho bakuraga ayo mafaranga. Abacuruzi n'abandi bantu muri rusange bagiriwe inama yo kugira amakenga ku bantu batazi baza babashukisha gukorana ibintu birimo inyungu ndetse no kwihutira gutanga amakuru mu gihe hari icyo babaketseho. Gukora no gukwirakwiza amafaranga y'amiganano n'ibijyana nabyo biteganywa n'ingingo ya 169 y'itegeko nomero 68 ryo kuwa 30 Kanama 2018. Iyo ubukurikiranweho abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 7. Nimena official turacyari mu makuru agezweho. Reka dukomereze mu ntara y'Amajyepfo ni mu karere ka Nyanza aho ukekwaho ubujura yapfuye ahunga uwari ugiye kumufatira mu cyuho. Harerimana Jean Claude w'imyaka 28 ukekwaho ubujura yaguye mu cyuho arapfa ubwo yahungaga abari bagiye kumufatira mu cyuho ari kwiba. Ni inkuru yamenyekanye kuwa 24 Gashyantare 2025 byabereye mu mudugudu wa Bigega akagari ka Gahondo mu murenge wa Busasamana aho ni mu karere ka Nyanza. Amakuru avuga ko ahagana saa 8 n'igice z'amanywa uyu musore yagiye kwiba mu rugo rw'umukecuru ruri mu kigero cy'imyaka 80 maze atangiye kwica idirishya hanyura undi mugore wahise abona ibyo Harerimana yari arimo gukora ahita atabaza, ibyatumye uyu mujura ahunga. Mu kwiruka akwe yaguye mu cyobo bimuviramo urupfu. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo SP Emmanuel Habiyaremye yabwiye ikinyamakuru Igihe ko umurambo wajyanwe ku bitaro bya Nyanza gukorerwa isuzuma. Nimena official aho tujye gukomereza kuri ino nkuru n'ubundi aho igira iti abandi basirikare ba Afurika y'Epfo bakomerekeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazacyurwa vuba. Ni inkuru dusanga ku kinyamakuru Igihe aho batangaza bati igisirikare cya Afurika y'Epfo cyatangaje ko abandi basirikare bacyo bakomerekeye mu mirwano yabereye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
bazacyurwa muri iki cyumweru. Igisirikare kizwi nka SANDF cyatanze aya makuru nyuma y'aho abasirikare bacyo 129 bakomerekeye bikomeye muri iyi mirwano bageze muri Afurika y'Epfo mu gitondo cyo kuri uyu wa 25 Gashyantare 2025. Cyagize kiti SANDF iremeza ko abasirikare bakomeretse bikomeye bakeneye ubuvuzi bwihuse bamaze kugera mu rugo bavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi bazahabwa ubuvuzi bwo ku rwego rwo hejuru. Abandi bazagera muri Afurika y'Epfo muri iki cyumweru. Aba basirikare barimo ababuriye ingingo z'umubiri zirimo amaguru muri iyi mirwano, batahanye n'abandi 40 ba Malawi na 25 ba Tanzania nabo bakomeretse bikomeye banyuze ku mupaka w'u Rwanda i Rubavu, babifashijwemo n'umuryango w'abibumbye wabatije imodoka bakomereza ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali. Aba basirikare babaga mu bigo bya Loni mu nkengero z'umujyi wa Goma ndetse na Sake mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho bari bacungiwe umutekano n'abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa M23. Hari abandi barenga 1000 bakiri muri ibi bigo hamwe n'ibikoresho bya gisirikare birimo intwaro, nabo M23 iracyabacungira umutekano. M23 iherutse gutangaza ko aba basirikare bahoze mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC bagomba gusubira iwabo bakareka kwivanga mu ntambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka amakuru yacu tuyasoreze kuri ino nkuru, aho Perezida Kagame yavuze ku kibazo cy'imiti cy'intiti za Afurika zikomeje kuyivamo zikajya gukorera ahandi. Perezida Paul Kagame yatangaje ko abayobozi ba Afurika bakwiriye kwibaza impamvu abahanga kuri uyu mugabane bahitamo kujya gukorera ahandi bagakemura icyo kibazo mu iterambere rya Afurika. Umukuru w'igihugu yabigarutseho ubwo yafunguraga inama yiga ku ikoranabuhanga mu by'imari Inclusive FinTech Forum iri kubera mu Rwanda. Perezida Kagame yavuze ko iyi nama ari ikimenyetso cy'ubufatanye hagati ya Singapore n'u Rwanda, gushimangira imikoranire by'ikoranabuhanga rijyana n'imari. Yavuze ko iyo urebye imiterere y'ibigo bito bikizamuka muri Afurika, umubare munini ni ibiri muri serivisi z'imari zifashisha ikoranabuhanga. Imibare igaragaza ko umubare w'ibigo bitanga serivisi z'imari hifashishijwe ikoranabuhanga muri Afurika wikubye hafi gatatu hagati ya 2022 na 2024. Bibarwa kandi ko ibyo bigo byinjije hagati ya miliyari 4 ndetse na miliyari 6 muri 2020. Perezida Kagame yatanze ingero ku buryo bwo guhererekanya amafaranga hifashishijwe telefoni. Ati ubushakashatsi buheruka bugaragaza ko inyungu iva muri serivisi z'imari hifashishijwe ikoranabuhanga byitezwe ko izagera kuri miliyari 40 muri 2028. Perezida Kagame yavuze ko nubwo hari icyizere ku kizamuka ry'umugabane wa Afurika, ifite n'ikibazo cy'aho abantu b'abahanga bayivamo bakimukira mu bindi bihugu. Ati iki ntabwo ari ikibazo cyabo, ntawabarenganya, ahubwo numva tw'abayobozi dukwiriye kubibazwa ku ruhande rumwe. Mu bindi bibazo yagaragaje harimo ko abakenera serivisi z'imari zitabageraho bose, by'umwihariko abagore bakora imirimo itanditse. Ati ibi byose biri kuba mu gihe ku isi hari ibibazo by'ubukungu, dukwiriye kubona ibi nk'uburyo bwo gukoresha neza ubushobozi bwacu no gufashanya. Yavuze kandi ko Afurika ntawe izasaba kugira uruhare mu iterambere ryayo, ahubwo ikwiriye kubyikorera. Abakora ubushabitsi bakabigiramo uruhare kugira ngo bagirirwe icyizere n'abashoramari. Ati hejuru ya byose ugomba kwibaza impamvu wowe udashobora gukemura ikibazo wabonye. Mu Rwanda twakoze ishoramari mu by'ikoranabuhanga n'ubumenyi bujyana naryo. Igikurikiyeho ni ugushyiraho uburyo bafasha abakora ubushabitsi bakazamuka. Yavuze ko hakenewe gushyirwaho amategeko aboneye, hakarwanywa kandi ubutekamutwe n'ibyaha bikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga. Yavuze ko ubwenge buhimbano AI nabwo bukwiriye kwifashishwa mu kubyazwa umusaruro, ariko byose bigakorwa abantu bashyize hamwe mu kubaka ahazaza. Ati nizeye ko turi kujya mu cyerekezo kizima. Umunyamabanga mukuru w'isoko rusange rya Afurika Wamukere Mere yavuze ko Afurika iri kuzamuka mu migendanye n'ikoranabuhanga mu by'imari. Yavuze ko muri iki gihe umugabane wa Afurika byitezwe ko uba uwa mbere ku isi mu kwinjiza amafaranga menshi mu bijyanye n'ikoranabuhanga mu by'imari, aho mu rwego ruri kuzamuka ku kigero cya 32% ku mwaka. Mu mwaka 2030 yavuze ko urwego rw'imari hifashishijwe ikoranabuhanga ruzaba rufite agaciro ka miliyari 64
intego ni uko iryo terambere ryagerwaho n'ibihugu byose, uburyo byose bibasha gutanga serivisi z'imari kandi zigera kuri bose, hanibandwa gushyira mu bikorwa isoko rusange rya Afurika. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda muri Singapore, Arvin Tani, witabiriye inama y'ikoranabuhanga mu by'imari, yavuze ko uyu mwaka ari uw'amateka hagati ya Singapore n'u Rwanda kuko hashize imyaka 20 ibihugu byombi bitangiye umubano. Yavuze ko yishimira kuba u Rwanda rufatwa nka Singapore ya Afurika. Yavuze kandi ko yishimiye ko muri iyi nama hazamurikirwamo umushinga ugamije koroshya uburyo bwo kwishyurana hagati y'ibihugu, bikoroshya ubuhahirane bwambukiranya imipaka. Aha ngaha dusoreje amakuru twe twabateguriye. Mukomeze mugire ibihe byiza cyane mukurikira ibiganiro dushyiraho hano, by'umwihariko bigaruka ku makuru abagenda avugwa hirya no hino akarere u Rwanda ruherereyemo ndetse n'aha ngaha imbere mu gihugu. Mukande subscribe, abatarakanda subscribe. Mukomeze mugire igicamunsi cyiza. Bye bye.